šteta. Bio sam na koraku monetizacije i YouTube me je odbio. A sad ćete saznati i zašto. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. A danas pričamo o 3 greške zbog kojeg mi je YouTube odbio monetizaciju. Dakle, ajmo da krenemo odmah. Šta se sve desilo, zašto sam odbiven, koje greške nemojte da radite i kako. Dakle, ovako ću vam pričati. Ja sam snimao, kako vi znate, moj kanal Marko3 Games, ja sam snimao shortove, Radi Mileva, Sunđer Bob, bukvalno sam izgradio kanal sa babom, ali sam krenuo Sunđer Bob da snimam pa na Radio Milevu, pa na Muđe i Ćao i to. E sad, ja sam onda kapirao u mom mozgu jeste tačno da ja nemam svoj originalan sadržaj i da ste vi svi navikli da gledate moje shortove. E sad, to je sad ono da kažemo. Ja sam te shortove sve izbrisao, bukvalno ostavio sam samo shortove sa babom i da, morat ću snimati samo originalno. Ok, zašto sam se odbio? Prva stvar jeste zbog ponovnog korištenja sadržaja, jer ja sam koristio sadržaj tuđi sa TikToka, sam pakovo na YouTube, pošto vreme da vam priznam, da. Onda YouTube, naravno, ja sam napravio, ušao u partnerski program, ušao u članstva, ušao u sve, otvorio AdSense nalog i stiglo mi je jedno jutro na Gmailu ovaka poruka da sam odbiven za monetizaciju, da više nisam dio partnerskog programa. Ja sam ušao i sad ja sam imao sreće što moj kanal trenutno nije monetizovan, imao sam sreće što nije suspendovan skroz, da ne mogu da monetizujem. E sad, imao sam ja neku opomenu na kanalu decembar 24. Ja sam tu obuku završio pred 2-3 mjeseca, da, pred 2-3 mjeseca sam završio tu obuku i naravno ja više nemam nikakvu opomenu na kanalu, nemam ništa, copyright, ništa, ja meni kanal čist. Tako da ja, ljudi moji, samo snimam originalno. E sad, to je neke greške, nemojte da uzimate tuđe videe, znači bilo da je na shortu, bilo da ne videu, tuđu muziku na videima, nikako, jer možda biti copyright claim i da bukvalno vam se kanal posle 3 copyrighta ugasi ili da odbijete za monetizaciju ako želite ozbiljno snimate. Zbog toga snimite samo snimate originalan sadržaj, gaming, smješne skečevi za real life-a, vlogovi, blogovi, trte, mrte, nebitno. Druga greška jeste da sam, znači to je ono, da nisam snimao originalan sadržaj, nisam snimao, znači bukvalno grešku sam još sljedeću napravio što sam ja, te publiku sa shorta, sam bukvalno, znači imam publiku shortova, ja imam publiku koja gleda samo shortsove, razumijete? Ja imam 20.000 pratilaca, ne želim baš da mi tako kanal propadne i onda sam odlučio da pobrišem sve bukvalno shortove koji su bili pokrađeni, bukvalno sve. Tako da, to su najčešće greške. Da, dakle, šta sam još radio, uzimao sam slike, ne slike, nego uzimao sam ideje. Mislim, ideje opet ne može da ništa neće da vam bude, ali dakle, uzimate bukvalno sve tuđi klipovi, to je sve ono što može da vam uništi kanal. I zbog toga meni kanal bio u opasnosti, ali sam se ponovo izvukao. Dakle, to je najveća greška ikada. I bukvalno, onda kad mi je stiglo, bukvalno sam bio na korak na monetizaciji i odbili su mi, i tako da ja se ponovo vraćam monetizaciju, ali ja sad te gledanja moram da povratim da bih ponovo mogu da prihvatim, da kliknem zahtev opet, da ponudim taj zahtev, da uložim zahtev, da ponovo da provere kanal, da li je sve čisto, da li je sve u redu, i tako jedino možete da monetizujete svoj kanal. Ako ste originalni, džabe vam je sve, i pregledi, i subscribe-ovi, i lajkovi, ako niste originalni. Tako da, to je bilo ukratko, ljudi moji, to je bilo ukratko što se tiče tog klipa. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, i ako sam pomogao, možda sam pomogao, možda nisam, možda jesam, ok. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, hvala vam što ste gledali. Ako sam nešto pomogao, to je to, stavite like, subscribe i mi se vidimo u narednih klipa. Poz!